Iti napalabas, nagsardeng nagadal ni Mark, ket saan analukoy daluna ken Tata Emilio, ngagtuloy iti panagadal na. Inawagan ni aluna ni Michelle, ket impakam muna adagos ti maipapan iti dayta banag. Impanamnama ti balasang aramiden na ti amin, maalukoy na lang ni Mark nga agadal manen. Iti may sangal daw, kinasarita ni Tata Emilio ni Mark, ket naklaat da ito'y iti saludsoden ni Mark Kingkuana no asino ti amana. Ita papagayam denggan ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan, dagiti agarubos alulwa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Forever in my heart. Ipatpatag kayo kini Lolo, Nanang. Adon tinang nangag ko manipod addan puot ko maipapanitik kinataok. Ngum, jak imbagbaga kada kayo. Tadyak kayat masakitan kayo kini Lolo. Mark, anak. Apay nga awan ti amak, Nanang. Sa dino ti ayan na. Mark. Karabangak mo't amaamuan ti maipapan iti amak. Saan ka di, Nanang? Kwa. Di makalak nga awan amak. Apay, sa dino ti ayan na, Nanang. Nanang. Apay ngagtigtigargar kamutan. Kasla. Anyat mapaspasamak nun. Kasla maulawakan. Apa yun? Mabitlaan. Taayalaan kayo iti danom, Nanang. Apay nga. Agnerbiyosak matan ka po agidaya sa ludsod ti anak ko. Anya di bakakan ko na. Anya ti ramidag. Kunak na nakasagana ako niti panagsarita mi kini Mark. Ay, sana na maliklikan ngagsaludsud king kati anak mo. Tata. Kasaritam ni Michelle. Pagsaritaan nyo ana saya, ti maipapani ti dayta abanag. 20 ti taon ni Mark. Tiyan mo nakat sikat ipudpud no ngaynan. Nga magsaludsud lakit eh. No apay nga awan, tinabangunan na nga ama. Wan nga no, tata. Naliklikam ti umuna panagsaludsud na king ka. Iti may kadwagon daw ay ngagsaludsud manan king ka. Ay nga ti sungbat mo king kuana, anak ko. Gusto kayo, tata. Nas ka nang agsarita kami itinalapat ka ni Michelle. Duwapulan atawan ti nagpalabas, Michelle. Dimtengan ti panawan na pagbutbutkak. Alona. Napatag kanyak ni Mark. Kat no dayto yung ti gondamay amapukaw kanyak timbilang ko apudno nga anak. Awan ti maramidak. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko nga ramidan ta ti rumbang. Ibagak ti ni Mark ti pudpudno a kinatawa na. Anya? Wan, Michelle. Karbangan na amamuan ti kinapudno. Pinadakkel ko ni Mark iti nasaya ta sursuro. Katjak kayat ni ilibakken ko na ti kinasya sino na. Taamok. Nadagsa na pakabasulak ken ko na rita. Alona, saan kumapay nga ita? Pagpakaasyakan ka. Anya? Pagyamanak una iti 20 atawan iti danam ti anak ko. Ikan na kumapay iti kuntaway ang makapagpudno kin ni Samuel. Manon atawon tinaitad kan ka. Para iti dayta, Michelle. Kuraan naklakit ini Samuel. Numamuan na ti maipapangkin ni Mark. Nga, Michelle. Pagpakaasyak. Diyak kahit amapukaw kanyak ti asawak. Diyak lakit ti kabailan.
Ah. Kwa, kasana ni Mark? Kasana mo ti anak mo? Ay, Michelle, kasano? Tsaka mo, basta ikanak pa iti gundaway ko ang makapagpudnukin ni Samuel. May papankan ko, ana. Pangaasim ko, ma. Michelle. Mark, kaya't kakasarita. Maipapanitian niya, nanang. May papaniti, amam. Ha? Pasensya ka na, anak ko, ha? Diyak pala may bagakan ka ti may papankan ko, na. Diyak pa'y kabarlan. Nanang, Saan pa nga ita? Pasensya ka lang ko man, ha? ngam nanang. Wan, amok. Karbengam ama-amuan ti may papan iti dayta. Sige. No saan kayo pa nakasagana amang ibaga kanyak? Maawatan kayo, nanang. Agyamanak. Agyamanak na maawatan nak. Di kaktanak. Ibagak tumatlayan kan ka dagiti rumpeng ama-amuham. Ipanamnamak kan ka dayta, Mark. Itay pa adi ka matagtagari. Anyat pang panunutan. Samuel, Ang muklatan nga dakayat mo nga ibaga. Anya ka di dayta? Lukas pagarigan laang ta. Taan niya. Ituloy mo ti ibagam. Lukas pagarigan tadan anak ko. Anya taramida mo no makunam Samuel. Ha? Ne. Anya ti kayat mo asawan. Rumang ka di pa sa lutsudam dayta. Siyempre, maragsakan kat aramidak ti amin akabalak. Tapno maipaayak itinapintas ang masakbayan ti anak ta. Siya kung ti kararagsakan dito'y lubong nodan anak mo. Nodan anak ta. Samuel. Ha? Ne. Apay nga agpuspos siyaw kamatan. Ay, awan. Banog ko la siguro dahil ito'y tinagmalam. Amo ka na banog kamat iti trabaho may tinagmalam. Iso ang maturog tan. Sige. Maturog ta nga rodan. Maululawak. Kan mangurugi man ang ti panagsakit ti ulog. Maturugan ni Samuel. Tiya kon ibagakan kwa na ti marikriknag. Apay nga takas to'y. Apay amasansan matanda ito ang marikriknag. Tinasayaat. Mapanang agpa-check up iti amok a doktor inton bigat. Iturok kon. Tabarang maikatong matlaang ti panagulaw kan ti sakit ti ulog. Girl, I need you. I need your love. Itayak pala nakatugaw diti unag ti kotsek. Kasladyak pala mamati nga aging gaita. Iti naibaga kanyak ti doktor anak pa-check apak. Apay anabaybay akmatan ti salunat ko. Gapot na makumi kumaklaunay iti negosyo. Jak kayat ama-amuan ni Samuel ti rekrik na ag. Wan, ilimod ko kan kwa na ti maipapan iti daytoy.
Amanak, tarimwar kamot langit isilid mo, apok. Kung naklakit din, nusan ka pa ilarumwari isilid mo. Ngaging kaintun madamdama. Kat sumangpat ton ninanang mo. Lolo, Abayan nakalidliday ka. Winwad na parikod mo. awan lolo. Abay nga ruda ka sa tilang nakalidliday ka mat. Pampanunutak ngamin. No apay adi na pala ibaga kanyak ni nanang. Ti maipapaniti amak lolo. Kinasarita nak ni nanang. Kat na kunana, asaan pala ka no anak kasagana amang ibaga kanyak iti maipapaniti amak. Ay, marka po. Apay akas jay lolo. Maburbur tya anak. Aginggat kaano nga ta, nga ibaga kanyak ni nanang iti kayat ko amaamuan lolo. Ay, marka po. Yakmat kayat apiliton ni nanang. Tama nga no piliton naktumanan nga agadal. Gapo iti panang dagulit ko kinkwana. Ay, anya. Pasensya kayo no naupay kayo kininanang. Gapo kanyak, lolo. Naupay kayo kanyak. Gapo ta nagpatinggaak lang iti 3rd year high school. Kat nagsardeng ako na nagadal. Ay. Talaga nga minadyak maiyulo ti agadal. Isa na saysaya at langan, adyakon pa agadal, lolo. Oh. Ada ka ti rikrik na adi mo ibagbaga kanyak, Michelle? Ha? Nakapuspos siyaw ka manan. Pasaray kasta ka. Ha? Anya nakapuspos siyawak nga ibagbagam. Saan mo ta? Amangan no nalipata mo na may sak a doktor, Michelle. Amok nga darikrik na ngam di mo la ibagbaga kanyak. Awan, si Kamat. Agas sawa ta. Diyak kayat nga agilimod ka kanyak. Takas takmot ken ka. Kan mabalin ka di? Ikamot ti panawon nga aginanaka dito'y balay. Sana ka na yun at trabaho? Girl, I need you. I need your love. Nagsakit man ang tiulo ka. Alas 12 gaya man. Pangaldawan. Nandiyak matan napupuutan ti oras. Tamakumi ko maklaunay. Saan ka mabisin? Iso nga, uminumaklatan iti danom. Tagtumarak iti agas ko. Saan ako na mangaldaw? Uray ta sa anak mo ta mabisin. Adita, nakatumara ko niti agas ko. Sigurado, ay katumat lang ti sakit ti ulo kinton madamdama. Manong aldawan, asal ngay mawawag ni Michelle king kakunam. Wan nga rot tatang. Malungal daw nga oray ti awag na. Ngam, di mo't lang umawagan. Amangan numakumi komiti trabaho na wino negosyo na. Ta negosyante nga rod. Akas nakunam kanya kaday. Diyak ka mo. Ngam aktibtibayo ka mang pampanunot ki ni Michelle. Anya? Dahil tatipod no, tatang.
Iso nga uray klat ti awang na, aging ga inton bigat. Kat no jak lata mauray ti awang na. Siya ko na mismo ti umawag kan kwa na. Agyaman akta na uray kumutlaan kaya awag mo, Michelle. Kumusta kan? Kumusta kayo kan Samuel? Nasaya at mat, Alona. Pasensya ka, no itala ng kaawag ha. Magkumikumak kami ni tinegosyo. No adda parikot mo, ibagam nata kanyak. Gayam kayo nga kwadpada ka ni Samuel. Amo ka nasingpot ni Samuel. Iso ang maawatan na lakit di, no apay nga inayat mo iti kas sa unay. Ngam nada parikot mo, may papantkan kwa na. Saan ka ngagbabain ang mga ibaga kanyak? Si dadaanak at tumulong kan ka. Alona. Sika ti pudpudno nga ina ni Mark. Ni Mark nga imbilang kon apudpudno nga anak ko. Nagbalinan na pasat ti biyag may kinitatang ti anak mo. Kasta kamatan, Michelle. Saan kan asap sa bali kada kaming agama? Iso di kagbabain amang ibaga kanyak na daparikot mo. Ha? Awan man maitulong ko financially, si dada anak adumagkan ka. Kas may sagayam, wenno kabsat. Matulungan ka amang palagaan itiriknam. Anyaman na parikot nga daan kan ka. Babaan ti panagdengeg ko, iti panangibagam, no anya dayta. O anya, naawatan na ka di, Michelle? Nagsakit di ulog. Uray kla maulaw ti sakit na. Adan ni Samuel. Adakon. Samuel. Oh. Apay nakasarapa ka iti ulong. Kat nakapuspos siya ka unay. Nagsakit unay ti ulog. Michelle? Nasaya at simbang patkan. Day, agatara ka matabok. Sana ka na baratak, Lolo. Nakainuma ka lang. Nanang. Mark, agyaman akta si Mang Patkan. Nanang, pudno ka di. Giyaday tapok. Anya tipod no ako nam. Nanang, Lolo, pudno ka di may saak abastardo. Anya. Pudno ka di tinibagada kanya kitay may saak abastardo. Mark. Sino tinangiba kaking kay tiday tapok? Sungbatan dak kuma. Kaya't ko amaamuan ti ginapudno. Apaya didak sungbatan. Pudno ka di may saak abastardo. Ha, Nanang? Lolo? Sumungbat kayo kuma. Kung nagtupay ajak nagbidot. Amoklatan nga darik-rik na asan anasayaan. Samuel. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Apay anasken nga agilimod ka. Pagawanan na kuma. Michelle. Diyak kaya mapasakitan ka. Isungay limad ko kan kati ami. Ang agasawa ta. San arumbang nga agilimod ka kanyak. Samuel. Adda nagkinariyan ta. Ngagsinnaranay ta itirigat. Saan ka di? Ngagkadwa ta itirigat ken ginawa. Ngumapay nga inlimod mo kanyak ti marikrik nam asakit.
Apay ang nagilimod ka kanyak, Michelle. Ay, husto dayta na panagsang-sangit mo, anak. Maasya na ka ni Mark, tatang. Ay, Kaya't kung ay bagakan ko na itayan ti kinapudno. Ngam pampanunotak ni Michelle. halo na. Anya ti ramidak, tatang. Nagpakpaka si kanyak ni Michelle. Kinid daw na asaan ko pa'y lang ay bagbagakit ni Mark ti amin. Aging ka makapagpudno kin ni Samuel. Ay, anak. Maasyanak una yan kin ni Mark. Anya ti ramidak. Maasyanak kin ni Mark, tatang. Ay, Kaya't ko nga ipudno itayan kin ko na ti kinapudno. Ngam pampanunotak ni Michelle. halo na, anak. Anya ti ramidak. Nagpakpaka si kanyak ni Michelle. Kinid daw na adyak pala ibagbaga kan ni Mark ti amin. Ay, anya nga rod. Ngamnas kain na makapagpudno ni Michelle kini Mark iti kabita na panawan. Tanya lang ti sungbat mo kini Mark into nagsaludsod man na anak ka. Tatang, Kasarita, manasayat ni Michelle. Panunutin na kumamot ti ubeng. wala nga rin tatang. Saan amabalin akastoy latan? Nagbakasyonak pa'y lang iti trabaho. Kaya't ko asya ka mismo ti mga sikasok ka. Samuel, Sana kas karina ti sakit mo. Michelle, apay abinaybay am ti salunat mo. Nakakutkutong kan. Anyalangan ti ko na andag iti gagayam kun pamilyata. May saak a doktor. Ngam nabaybayan ka nga asawag. Awan serbik a doktor. Tanaadaan ka iti nakaro a sakit. saan mo abasol no apay anaadaan na kiti kastoy asakit? Siyakmat lang tirumbang amapabasol. Tusak siguro dayto yan. Anya ti kayat mo asawan. Natusak. Tawan sirsirbik. Dayto tirumbang itikas kanyag. Ang iring ti silpon ko anak adiso iti lamisaan. Asino ti umawawag? Alona mat. Ha? Asino nga alona ti umawawag kun ka? Ni Alona. Ni Alona nga iti gayam ta iti agad adal tapay laang iti kuleyo. Nalipata mon? Oh, ala. At iti cellphone mo. Kasaritam ni Alona. Mapanak pala ijay salas. Awagag ti assistant ko ijay hospital. Tada na patag nga ibagakin ko na. Sige, Samuel. Agsublak mat lang dito silita apaman o maawagag ti assistant ko. Hello, Alona? Nakaawag ka man? Michelle. Apay. Kaya, agyaman ang tasin mong batap ti awag ko. Pasensyahan Dandanisan nga susurot ti bagbagakon. Siya ko na mismo ti mawag ta saan kamantan na mauray nga umawag. Alona? Ha? Apay akas ta titimag mo? Agsakit ka? Juan, isadyak nakaawag kan ka. Pasensya kan? Okay, maawatak. Apay, anyan na pasamak ka. Apay, nagsakit ka matan. Awan anyaman na daytoy. Agimbagak tumatlaang. Nakaawag ka mat. Nagsarita kami kin ni Mark. Adda ka no nakaibagakan kwa na nga isok at bastardo.
Ha? Itapay laan. Kaya't kunter daw kan ka iti pasensya, Michelle. Amangan no jak malapdan ti maibagak kan ni Mark. Amangan no maibagak kan kuanan ti kinapod no. Alona. Maasyanak una yan iti anak ta. Agasam ta ibagbagada pa yan a bastardo. Ha? Ay, I'm sorry, Michelle, ha? Yung panawan mo din, tap na maamuan na ti kinapod no a kinatao na. Alona, atan ni Samuel. O sige, bye. O sige ha, Alona. Agyamanak. Bye. Anyat ko na ni Alona. Anday, Jay. Nagkumusta? Pagpakumustaan na kamat, Samuel. Anya dagidjaya na dinamdaman ni Mark. Talaga asan kon analabdan ngayon baga. Tirumbang ama-aman na. Aga sumat ngamin aya. Sut-sutilan dagiti gagayam na. Ibagbagada na bastardo. Ita, kayat na amamuan. No apay nga ibagbagada bastardo. Anya pa'y. Sana ko na nakalisi. Katpod no mat dagiti imbagak. May papaniti ama na. Talaga mat. At tinalikodan na iti sikug paylaan. Gaputa adda pamilya na. Analadawan iti imbaga ti ama na. Ngay sukat adda pamilya na. Sa bagay. Imbagak matan. Saan ko apadpadaksan kan kwa na ti amana. No dikat, imbagak laang tipot no. Anya langat ang tirik na. Nakitak ti kinaliday na. Gapo iti imbagak at tinalikodan ti amana. Idisikog pailaan. Ngam adda pa'y may saabanag arumbang amaman na. Diyak na ibagakan kwa na. Asan asyak ti pudno nga inana. Kasanon inton maamuan na. Asaan gayam asyak ti pudno nga inana. No dikat ni Michelle. Ay, Diyos ko. Rumbang amaamuan namat ti maipapan iti dayta akinapudno. Kat ti may sadak kala problema. Ajak amo manano net aramedak. Kayat na amakita kan makasarita kano iti personal ti amana. Kasanon. Anyan tumanan ti ibagak kan kuana. Inton surnadan na dayta asaludsud na. Anya ti ibagak. Girl, I need you. I need your love. Nagsakit ti ulak. Nagsakit ka talaga. Payasan ka makatal na, Michelle. Ha? Nagsakit ti ulak. Maulak, Samuel. Ti Michelle? ulak. Nagtangarang matitiagas ko. Nagsakit na talaga. Michelle? Napukaw na tipuot na. Ipan ko'y di ospital itamat laan. Nakasarita kong ti doktor mo. Samuel. Kung ti doktor mo, anak karon ti sakit mo.
Anya. Asikasok adagos ti ipapantay ijay Franz. Anya. Ijay kang agpaagas. Sana bali. Taadda ijay Franz da daddy kan mami. Saan kang agdanag? Ngam. Di ka nagkadkad, Michelle. Ti pagayatak ti masurot. Anya. Mayat ka man wenno saan. Mapantay ijay Franz. Saan? Diyak kayat. Anya. Para iti pagimbagam ti ipapantay ijay. Barang nung maagasan ka pa'y. Pang-asim. Danggan na kumamot, Michelle. Para iti pagimbagam ti pampanunutag. Aramidag ti amin parakin ka. Diyak kayat amapukaw ka kanyak. Ni Alona to'y umawawag. Nakaturog na Michelle. Isu asyak man laang timang sungbat. Hello? Hello. Pasensya ka no siyak tinang sungbat iti awag mo Alona. Samuel? Nakaturog ngamin ni Michelle. Isu asyakon tinang sungbat. Nakaturog? Alas 11 iti bigat? Nakaturog pa ilaan? Ada kami ngamin dito ospital. Anya? Apay, sino tin-hospital? Ni Michelle. Anyat napasama kan ko, ana? Kwa, Alona. Mabalin ka di mamuan no sa dinong hospital ti ayan nyo, ha? Mabalin ka di sumarong karakan ko, ana, Samuel? Please. Umayak di ta syudad di tamatlaan. Sige. Awan parikot Alona. Amo ka na singpot ka agayam. Isu nga umanugotak iti kayat mo ama pasamak. Ay, anya nga min tinapasamak. Abay, ano ospital ni Michelle? Diyak mo, tatang. Ngam adala kiti daka sa napasamak kan kwa na, iso na ospital. Ay, anak. Nasingan kami nga gayam iti lasod ti mano at awan, tatang. Amok ni Michelle. Saan na basta mo ospital? No saan ang nakaro ti kasasada? Ay, Kaguran na launay ti mo sa ospital. Iso ano mo ospital man? Amok latan ang nakaro ti kasasada na. Taimanugot ngagpa-ospital. ay, anya? Sana mabaling na dadaka sa mapasamak kan kwa na, tatang. Halo na anak ko. Iso nga agluasak ama pa ni syudad itamatla. Ay nga anak. Isumot lagayam anjak mauren nga umahawag kanyak. Lagayam? Aday ti ospital. Ay, Iso anas kan amakita kin makasaritak ni Michelle, tatang. Agyamanak ta nakaumay ka Alona. Anyat na pasamak ka ni Michelle. Apay nga dadi ti ospital. Alona. Anyat na pasamak kan kwa na. Sungbatan na kuma. Ibagam kumatipod no Samuel. Adda na karo asakit na. Anya? Anya ti sakit na. Cancer. Diyos ko. Diyak kabalan ang mapukaw kanyak ni Michelle. Aramidak ti amin para kin kwa na. Samuel. Adda iti private room ti asawak. Mapan ka iti ayan na takasaritam. Takayat nakamot akasarita. O sige, mapanak kita ayan na. Girl, I need you. I need your love.
Michelle. Apay nga dakat ito'y. Apay, Michelle. Apay, adi mo yung baga kanyak nga dagayam grabe sakit mo. Kunak man na kayam ta. Kunak man numabaan ti palimod nga day tinagbaatan ta. Katsan ka nga gilimod kanyak. Alona. Apay, adi mo yung bagbaga kanyak ti kasasahad mo. Apay, nagilimod ka, Michelle. Bagam ka di kini Samuel, di palimot ko. Saan? Agyamanag. Mapagtalkan ka talaga agayam. Alona. Michelle. Agyaman na kiti panang pasangbay mo kanyak dito balayo kini Michelle, Samuel. Awan anyaman na. Agsubli ka di ospital apaman ang makapagsarita ta. Agbati ka pailaang dito tagi na naka. Di ka agdanag. Tad dati babaunan mi ang mga sikasukin ka. Agyaman akmanan. Ngam, anyat na pasamak. Apay nagbanag akas dyan na Michelle? At basol ko, Alona. Ha? Doktora. Ngam panagrik-nak ita. Ket awan serbiti kina doktor ko. Ti trabaho klatan ti pampanunutag. Nabaybay ak ti asawak. Anya? Inlimod na kanyak ti marikrik nana. Ket nakaron ti sakit na idinadlaw ko. Kastagayam. Alona. Kaya't kukumati agpatulong kin ka numabalin. Anya ti, maitulong ko kan ka. Tulungan nak ang mga lukoy kin ni Michelle, ama pa ni Jay France. Anya? Kaya't ko ama pan paagasan ni Michelle Jay France. Day tala ang ti amok a solusyon ti amin, Alona. Samuel. Kastangag pa'y so, Mark. Diyak pa'y amono kaano makaawidak. At dapay ngamin napatengas asikaswag dito yung syudad. Basta, maamam tumatlaang. Kinunakmat, maamam tumatlaang. Ibagaktukan ka. Wan. Alan, baliwak tumanan ti umawag. Tani adapay aramidak, ha? Oh, sige. Sige nga, Rodan. Agan-anad kayo kinitatang dita, ha? O, sige. Bye, anak. Bye. Ay, pagyamanak. Nakapagpambarak manan, kini Mark. Siya kung nagpagpakasikad ka, Michelle. Mapan kayo ijay France, akasing-asing ti asawang. Parang maagasan ka pa ijay. Alona. Awan makaibaga kada kami kini Samuel. Ure asino. Awan makaibaga no anyat gasat mo, malaksid laeng tiniapo Diyos. Ngamtong palam kumati kaya ti asawang. Oh, nabintas ti singasing ti asawan. Paagasan na kay Jeff France. Saan ka ti? Ti pagsaya atam ti pampanonote ni Samuel. Isong ang manugat ka kuman. Aramido na ti amin parakan ka. Masyan ka kumawat kan ko na. Alona. Kasanon ni Mark no madayo ak. Saan pala kumaday ta ti panunotam? Ti kasasaad mo ita ti kapatgan. Alona. Agpaimbag ka para kina Samuel.
Kan para kan ni Mark, nga anak mo. Para iti pamilyam. Ay ayatan na ka ni Samuel. At sigurado, ipatagda ka iti anak mo. Numaamuan na ti kinaputno. Iti likodan ti amin apalimot mo. Kan, lumaban ka. Agpaimbag ka para kada Samuel kan Mark. Para iti pamilyam. Ti pagsaya atam ti pampanungnutin ni Samuel. Isu nga manukot ka kuman. Ar-aramida na ti amin parakan ka. Masyan ka kumamad kan kwa na. Kasano ni Mark no madayuak? Saan kumaaday tapay ti panunutam? Ti kasasaad mo ti kapatgan ita. Alon, Agpaimbag ka para kini Samuel. Para kini Mark nga anak mo. Para iti pamilyam. Ay ayatan na ka ni Samuel. Kat sigurado, ipatagda ka iti anak mo no maamuan na ti kinapudno. Itilikudan ti amin apalimot mo. May papankan kwa na. Kan lumapan ka. Agpaimbag ka para kada Samuel kan Mark. Para iti pamilyam. alon. Nakakutkutungkan. Agpaimbag ka. Panunutom kumamad ni Samuel, kastamot ti anak mo. Kasanulangan, wadada ka sa mapasamak ka. Kasayaatan, numapan kayo kay ni Samuel at Franz. Agpaagas ka ichay. Sige. Umanugot akon amapan agpaagas si Jeff Franz. Agyaman ak tayo manugot ka matlaang, Michelle. Agyaman ak. Agyaman na. Tay manugot ka matlangan ang mapantay Jeff Franz. Inyawag kun kadamami kan daddy. Nga manugot kan ang mapan agpaagas ijay. Ay ayatan ka, Samuel. Ay ayatang kamat, Michelle. Kat ikarik. Aramidag ti amin. Agimbag kalaang. Samuel. Diyak kayat ang mapukaw ka kanyak. Diyak lakit di kabaulan. Saan lakit di? Agpaimbag ka, pangasim. Pakawanan na kumakadagay tinagkurang. Kan ka, kas asawa. Sorry, Samuel. Sorry kadagay tinagbasulak kan ka. Awan nagkurangam, ken nagbasulam kanyak. Agyaman nakit di. Tainayat nak. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang apagkiddawam iti mamakawan kanyak. Awan basol mo. Adadakan apasul ko kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Pakawanan na. Michelle. Dumngag ka. Tatay putnok kan ka. Katsapay la kuma. Tama pakawanan. Anya ti kayat mo asawan dagitang ibagbagam. Andan anak ko, Samuel. Anya? Day tadi po. Pakawanan na kuma. Michelle? Nagpasngayak, sakbay ti panagkalay sa taidi. Nagsikugag kabayatan ti kadam iti Jeff Franz nga kadadal. Anya? Ito ti puno. Kasano napasamak dayta? Nakiayan-ayatak iti sa bali. Iti simurot ka kadadadi kan mamim iti Franz. Kat iso nagsikugag.
Nakiayan ayat ka iti sa bali. Nga uray, agayan ayat tapayla. Gapu ta adag iti balasiw tao. Kasta ka di? Samuel, Linukunak, Michelle? pagkawanan na ko ba? Linukunak. Nagpasikog ka pa'y? Apay. Anya ti basol ko king ka. Apay alinuko na. Samuel, Saan? Saan? Jakpat yan na kita ibagbagam kanya kita. Saan? Saan, Apolos? Saan? Samuel, pagkawanan na. Pagkawanan na. Girl, I need you. I need your love. Samuel, apay nga kung wala ka matan. Apay. Linukunak ni Michelle Alona. Linukunak ti asawa. Samuel? Apay alinukunak ni Michelle. Apay! Samuel! Sumargan ka ko ba? Nagsakit, Alona. Amom ka di. Alinukunak lang arudan ni Michelle. Nagpasikog pa'y iti sa bali a lalaki. Samuel? At anak ni Michelle. Nagpasikog iti panang loko na kanyak. Nakaamuam iti dayta. Nagpudno kanyak ni Michelle. Iso ang mismo tinang ibaga kanyak. Anya? Apay ang nagpudno ka ni Samuel. Diyak ka ba ulaanan nga agilimat pa ikan ko, ana? Saan ko mga itagong taway? Diyak ka ba ulaanan? Makunkonsensya ako na yan. Michelle, Nakaragragsak ako tamarik na tinalaos sa panagayat na kanyak. Nanguro na iti sakripisyo na kanyak iti kasasaad ko ita. Agam saan? Masaksakit anak. Masaksakit anak. Gaputan nagbasulak ko anak. Nagkalti nagbasulak iti asawak. good. Amo na ka din ti may papan ka ni Mark. Saan pa eh? Tsak may bagakan ko anak. Tapi manawan iti ibagak ko man. Anya? Tsaka muno niya ti aramidan na. Gapoy tinamuan na, Alona. Anya man apang atang na. Si Pupuso ak amang haklon. Tas siya tinagbaso. Anyat aramidin nyo dita syudad, nanang. Bambantayak, tiyak saksakita gayem ko. Kasta? Apay ada kayo timang banbantay kin ko, ana. Apay asaan abantayan. Wino asikaswan ti pamilya na. Saan pa'y amabalin? Tigayit ko sa wan. Kuang amin. Agawid kayo kuman, nanang. Saan pa'y amabalin? Saan abale? Adamat ni lolong akadwam. Di kagdanag, agawid ak adagos, apaman amalpas ti parikot ti gayam ko. Agananad kayo akanayon dita, nanang. Wen anak,
Di nakpakadanagan dito eh. Kumusta kayong tatang? Ay, nasayaan kami dito ka ni Mark. Awan ron ba nga pagdanagam ka na kami anak ko? Kahit kumusta ni Michelle? Ay, tatang. Apay ang nagsinay kamutan. Ada parikot king Juana. Nagpudno ni Michelle kini Samuel. Anya di kahit mga asawan. Impudno ni Michelle kini Samuel. Nga adda anak nasakbay nagkalaysada. Kasta ka day. Uwan tatang. Kasta unay, ti sakit tinakam ni Samuel. Ti parikot. Saan na pa'y anay baga kini Samuel ti may papan kini Mark. Nga impaampon na kanyak ti anak da. Ti kayat ko asawan. Isaw madantanagan ak tatang. Tapay mat. Gumura lakid di kada kami kini Michelle ni Samuel. Apaman amaamuan na ti may papan kini Mark. Anya. Mo, nanya ti aramidag tatang. Pampanunot ti kasasahat ni Michelle. Kasano nga ibagami kini Samuel ti may papan ka ni Mark? Michelle, nagsarita kayon ken Samuel? Bambantayan nak. Saan min anapagsaritaan tinapalabas? As asya na kiti asawak. Anya? Alon. Saan mo to apaypayan ni Mark? Inton awan ako. Ha? Awan pagdanagak nga ore mataya kon. Kamo ka na talagad iti sidong mo ti anak ko. Amo ka na patagkan ka ni Mark. Kat saan mo abaybayan nga oray awanak ton? Michelle. Italag ko kan ka ti anak ko. Aging kat mauti nga angas ko. Anya ka din day tangay bagbagam. Oray tsaki baka. Amok nga ipatpatag mo ti anak ko. Banag apagyam anak ko na. Michelle, unay ka na. Saan kanto apulo sa malipatan? Ipatpatag ka akas pa nang ipatag mo iti anak ko. Nagbalin ka na pa sa tibiyag ko, Alona. Michelle. Girl, I need you. I need your love. Inton umay alawasan ti panagflight ta, amapan iji France. Agimbag ka. Saan ang mabalin ang mapukaw kakanyak, Michelle? Pagkawanan na ko, ma. Saan mo payla panunutan tinapalabas? Lipatong payla ang ti maipapan itinapalabas, Michelle. Ti kasasad mo ita, tinapatag kanyak. At anas kan ama-ama. Anya dayta? Maipapantin ni Mark. Ha? Sino ang Mark? Ti anak ko, Samuel. Kunak mo't alipatong paylaan. Naskan amamom ti maipapankan ko na. Ladingitak no masakitan kahit ibagakan ka. Ngam, naskan amamom ti amin. Samuel. Ni Mark. Ti anak ko kat impaampon ko kini Alona. Anya? Tay tatipod no. Ni Alona tinangampon iti anak ko.
Michelle. Tiulog. Nagsakit muna. Tiulog. Michelle. Michelle. Agsarita ta itinalapat alona. Ha? Apay adi mo imbaga kanyak ti maipapankin ni Mark. Samuel? Amom ka di amasaksakitanak una yan. Nagsakit, alona. Nagsakit ti inaramid yu kanyakin ni Michelle. At dagayam amom maipapan iti palimod ti asawak agayim mo. Ang apay adi mo man la imbagbaga kanyak. Apay, alona. Samuel. Samuel. Jak amon ti aramidag. Apay nga itapay akas jay ti kasasaad ni Michelle. Ana amwak ti kanapudno na. Anya ti basol ko. Apay akas tuy matan ti mapaspasamak. Sakla ko man ti nagsakit. Saan kat ani Michelle? Samuel. Nagsakit ti marikrignak. Samuel. Samuel. At ako makidawakan ka na mabalin. Anya dayta. Sige. Ibagam. Kaya't ko kumamakita ti anak ko. Sakbay amapan kami Jeff France. Anya? Panghasim. Mabalin ka di. Alona. Kwa. Tsak kaya't ti matay at tsak man lamakita ti anak ko. Michelle. Uray dahi tuyan ti maudi akit daw ko kan ka. Sapay la ko ma. Tadi nakpahayan. Di kagsaoy ti kasta. Pangaasim. Maagasan ka no mapan kayon ije France. Agimbag ka, Michelle. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Kaya't ko makapagkindaw kan ko na iti pamakawaan. Sakbay amatayag. Kaya't ko maarakop ti anak ko. Uray da ito yan ti maudi akit daw ko kan ka. Sapay la kumata di nakpaayan. Di ka kumagsaoy ti kasta. Maagasan ka numapan kayo di France. Agimbag ka. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Kaya't ko makapakid daw kan kuan na iti mapmakawan. Sakpay amatayag. Kaya't ko maarakop ti anak ko. When Michelle, mapatganti kidaw mo. Kasaritak ni Samuel. Agpakadaakan ko na, taagawin na kanya probinsya, itamot lang. Agiamanak. Ikarkararag ko asapay la kumata mapakawan na. Di kagtanag. Nasingpot ni Mark. Amok amaawatan kan mapakawan na ka. Iso adimon pampanunutan ti maipapan iti data, ha? Alona, tibilin ko kan ka. Di mo baypay anti anak ko, inton aw anak ko. Ipatag mo kumati anak ko iti ang nanayon para kanya. Juan, uray di mo ibaga data, aramidak. Ipatpatag ko ni Mark. Da kami kanitata. Ipatpatag mi ti anak mo. Agyamanak unay kada kayo. Sa anak ka nagbidot, iti panangitalkak kan kuana. Juan, Michelle. Urayak ti panagsublim. Urayan kayo kinimahek. Juan, agsubliak akadwak ti anak mo. Urayan na kiti panagsublik dito syudad. Kadwak ton ti anak mo. Ikarek, Michelle.
Dayta tikid daw ni Michelle. Wen Samuel. Oh, sige. Kaya't kumat amapat kanday ta akid daw ti asawak. Agyaman nak. Pakawanan da ko ma. Pakawanan da kami kini Michelle, ha Samuel? Alona. Naaramid ni Michelle ti Kasjay. Kapoy tinalao sa panagayat na kan ka. Naaramid na ti Kasjay. Gaputa din na kayat amapukaw ka kan kwa na. Insakripisyo na ti anak na para kan ka. Alona. Awan makartapit ti panagayat ni Michelle kan ka, Samuel. Hinapod na. Tay kunakon. Insakripisyo na ti anak na agapuanan ti panagbidtot na. Kaputay ayatan na kalaunay. Nagsakit. Masakit anak launay, Alona. Aklunag ti amin para kinkwana. Ay ayatak ni Michelle. Iso asi pupuso ak amang pakawan. Nanang, takon. Lolo, at ni Nanang. Mark, anak. Ipatpatay ka. Nanang, ipatpatag kayo mat. May liwak ka na kayon. Nagpayag kayo di syudad. Pangita kayo lang sa mangpat. Kuwang amin, anak. Ay, kagaya mo anak ko. Uwan tatang. Mark, ada napatag ngay bagakan ka. Napatag unay, anak ko. Pakawanan nak. Ngamsaan asyak ti pudpud to nga inam, Mark. Anya ka din datang ibagbagayo. Ay, budno ti bagbaga ni Nanang mo, apok. Anya? Ninanam a Michelle, ti pudpud no nga inam. Saan asyak, Mark? Nanang, saan? Pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Dasi nga, tagayam ni Nanang mo. Tipudpud no nga ina, mataga syudad. Mark, anak. Saan na pud no, tibagbagayo Nanang? Saan? Mark! Mark! Ay, Imanawan, tatang. naklaat, titimpud nom kang kuana. Iswaday jay. Ngamdi kagdanag. Sumangpad tumad lang ni Mark. Apaman na makailiw-liwag. Kasaritak to na yung baga pa man ang sumangpad, tatang. Tamasapul ang makasubli ak adago si Jeshudad. Akadwak ni Mark, iti pa nagsublik. Anya? Diyak kaya't apaayon tikid daw ni Michelle. Kaya't na makita kan makasarita ni Mark. Sakbay nga ag-flight da ama pa ni Jeff France. Ay, kasta ka day? Wen tatang. Mapanipaagas ni Samuel ni Michelle Jeff France. Ipaagas na ni Michelle Jeff France, tatang. Girl, I need you. I need your love. Yaklim pagarup. May saak lagay mga ampun, Nanang. Saan na pulos? Pakawanan ako, ma, Mark. No, saan na da kayo tipudpud no nga inak? Asino mo tipudpud no nga amak? Anya ti kinapud no, may papaniti amak, Nanang. Naibagakan kan ti may papan iti amam. Kinapudno amin naibagakan ka, maipapantan kwa na. Nanang. Ada na patag naibagakan ka.
Kat kayat ko dumungag ka na imbag. Anya, mapantayo di syudad nanang. Wen, kayat nakamakita kan makasarita ti inam. Nanang? Nakaroon ti sakit na. Kat mapanday jay France, ta ijay ang mapanagpaagas. Kat kayat nakamakita kan makasarita. Sakbay nga flight da iti asawa na. Da asawa na. Asan ati amak nanang? Uhan, nakas na ko nakan kaitin. Pinagtalikotan na kati amam. Apaman anaamuan na amasikog ti inam. Kat saan na nagpakpakita pa. Yamat din. Iso nga grubo ta apaman na makapagsarita ta na imbag. Mapantay dya syudad. No siyak ti masurot. Diya kita makita kan makasarita ti pudpud no nga inak. Anya? Impampun na kada kayo. Iso asana na masapul, ngagkita kami. Sa anak madlang nga napatagking kuha ng anak, impampun nak. Sana po no dayta. Da kayo tinak. At da kayo dito'y. Iso adituyak lang nanang. At da dito'y ti pamilyak. Da kayo kan lolo ti pamilyak nanang. Gam anak, kasapulan na katipudpud no nga inam. Yak kasapulan. Mark! Kasapulak ti na idini na ipasngayak. Ngaman niya tinaramid na. Impampunak. San na nga impay kanyak ti pamatag na kasi na. Sa ita. Kaya't nakamakita kunayo. Tapnon niya pailaan nanang. Sa dino ti ayan na di kasapulak. Kaspudpud nga inak. Awan iti tinak. Da kayo tinak ka na bangunak. Da kayo tinang iparik na kanyak iti pamatag arumbang ko mga iso timang iparik na kanyak. Sikat inak nanang. Ingit pagsaritaan tayo ako na yo, lolo. Ay, may papan ka ni Michelle. Ipudpud no ngay na mapok. Amam, orejak pa'y nakita ka nakasarita at ipudpud no ngay na. Amo ka na singpad. Kang runaan ti amin. Mawatak no apay ngay pampun na ka. Bagwadaan ngay natipudpud no ngay na. Pagkunan niyo ti kasta, lolo. Imparagrag nakakumanda, idisikog na ka. No dakas, ti kinatao na. Hanggang saan na anaramid, tinangkatilitibiyag mo. Nga puta na patagkaking kwa na. Awan, nagbidaw, time pampun na ka. Ngam nasaysay at langan, ti kasjay. Ngam tinaramid na. Ngay paragrag nakakuma. Kinay kaya't nakangin talag kininanang mo alona. Nga miti pinaragrag na itisikog na kapailaan. Napatag kaking na marka po. Iso asumurot ka kinanang mo yasudad. Makipagkita ka kin kasaritam tipudpud no nga inam. Ay yaman ti banag ti panagsarita ken panagkita yo. Sigurado awan to ti pagbabawihan. Girl, I need you. I need your love. Amok akurang, tibalikas asori. Iti naaramid ko abidtot. Kan nagbasulak kan ka, Samuel. Ngam,
Agingkat maudi nga angas ko. Tsakag sarta nga kidaw kan ka iti pamakawan. Michelle, Agpagpagasiak. Sapay la ko ma. Tamaawatan na, Samuel. Michelle, Ay ayatan ka. Sika ti kapatgan kanyak. Na kayo iti anak ko. Amok adjakon maator dagiti nagpasulakan ka. Ngam sapay la ko mata mapakawanak. Sapay la ko mata mapatganak itikid daw ko ang makita ti anak ko. Masyan ka kumakadyak. Kayot ko makita ti anak ko, Samuel. ay ayatan ka, Michelle. Aramidak ti amin para kan ka. Sika ti kapatgan para kanya. Sika ti biyag ko. Napakawan kan. Kat ipaay ko kin katikid daw mo. A makita kin makasarita ti anak mo. Agyawanak. Siya akong ti kararagsakan ito akong daw ay. Basta, agkari ka kanya ka. Saan nakapampanawan? Jaklakit di kabaulan amapukaw ka kanya. Awanin serbiti biyag ko. No sikati mapukaw ko kanya. Samuel, iso ni Mark. Mark, iso ni Uncle mo, Samuel. Naimpak nga orasyo, sir. Agyaman na. Tapinat gamtikid daw ni nanang mo. Inarakog tak. Pasensya kan. Jak mo tan nalapdan. Tinangarakop kin ka. Maragsa ka unay. Tapinat gamtikid daw ti nanang mo. Sir, Saan na kumanga awagan iti sir? Tito ko ng kanya, Mark. tito. Agyamanak. Pagyamanak unay ti tulong mo, Alona. Jak tumalipatan ti kinasiyaat mo. Kada kami kin ni Michelle. Samuel. Ada kami, Michelle. Kasin karig. Nagsubliak akadwak ni Mark nga anak mo. Iso ni Mark. Mark, iso ni Michelle. Ti inam. Tinasahat. Panawan kayo pa ya? Tap na makapagsalita kayo na imbag. Mark, anak ko. Nana, Mami ko nam kanya anak ko. Mabanit ka ting anak ko, panak. Anak ko. Pagkawanan na ko ba? Pagkawanan. Mami, Patag ko na anak ko. Pagkawanan na ko ma. Mami, Pasensya kan iti ato anak ko rarakan ka. Sorry. impalawag amin kanya pinanang. No, apay ngayong pambundak kang kuwana. Maawatan kayo, Mami. Lukas na napagawan na kon, anak. Mami, napakawang kayon. Katagyaman na ka. Oray yung pampundak at nagragot kayo lahat na makakita kung makisarita kanya. Agyaman nagtanapagawan na kon, anak ko. Mami, Mabalin kong timatay, di anyaman nga oras. ha? Naragsak ako na matay. Mami, Naragsak ako na anyaman nga oras sa mapawakawak dito ilubong. Nakaragsaga.
Tanarakap kamatlangan. Saan kayo kumagsawti kasta, mami? Saan? Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Mami. Nakaragagsak ako na Samuel. Maragsakan nagparakin ka. Mabalin ako na matayan niya man nga oras. Anya? Napakawan ako. Napakawan nagmata ti anak ko. Awanan sa bulak pa Michelle. Mabalin ka di nga ipilang mamatan nga anak ni anak ko. Ha? Kaya't kung agsiningad kayo iti anak ko. Nangro na iton awan ako at mabalin ka di. Wan. Day talaga yam. Apay kit din asaan. Agyaman nakasingsingpat kan manang ipatag ka talaga nga asawa. Gaputay ayatang kaunay, Michelle. Kas iti na ikarikin kan. Aramidak ti amin apakaragsakam. Kasta ti panagayat ko kin ka. Mapan kami ni Jeff Franz. Kat si kanti makamo iti anak ko. Alona, di mo paypayan ha. Wen, matungpal ti pagkayatam, Michelle. Agyamanak. Mark, anak. Pagkada ako, anak ko. Mami. Anak. Ipatpatag kayo. Uray ti panagsubliyo. Patpatgan kayo unay. Anak ko. Agpaimbag ka ijay, Michelle. Laglagi pang kumakanayon. Adda kami dito kini Mark ang mga uray iti panagsubling. Alona. Nagsakit na makitkitak dagiti agarubos alula, mami. Tiyak kaya atin nga ginatayo tayo. Nung palubusan kayo pare ti pagimbagan nyo. Ikararagbi kan nanang. Amaimbagang kayo. Patpat ganda ka, mami.